akakaza tuswe umqalo wendlela akakaze ayivumele lento ukuthi nikhothamele yena kodwa nina niyakhothama kumuntu ongonhle. Bafowethu kunzima lapha einkundleni zokuxhumana nangu uThabane Hlatshwayo eveza udaba ke olubucayi kakhulu ke lapha ke ulithinta ke umholi ke wamaNazaretha ke lapha ke ebandleni laseBhleni ke ubaba uNyazi Lwezulu ke lapha ke eveza udaba lokuthi ke akondle ke lapha ke umntanakhe. Lolu daba bafowethu ke liyathusa kakhulu kodwa ke angifisi ukuthi uzwe ngami ke ngicela uyizwele khona la kwisiqiniseko SM Media ke ungakhohlwa subscribe ke uphinde ke ulike lama video nantu udaba awuluzwe. Yabona umqalo wendlela ke nginibuyiseleni khona ke manje maNazaretha vulana amadlebe ingani manje umqalo wendlela wayengakaza atuswe njengalonyazi lene nelitusa kangaka umqalo nje wendlela akakaza atuswe njengoba ntusa unyazi kangaka lolu unyazi lelo lingondli ngisho umntanalo akakaza atuswe umqalo wendlela akakaze ayivumele lento ukuthi nikhothamele yena kodwa nina niyakhothama kumuntu ongonhle. Musani ukuthi nibalekele iqiniso ngoba iBhayibheli niyalifunda ngithi manihlangene ningamaNazaretha nithi funda lapha incwadi kaMateyu funda lapha incwadi kaIsaya kodwa uma ngabe public nila kuma platform niyakufihla ukuthi niyalifunda iBhayibheli aniphila impilo eyodwa nifunda nisihlabelelo zikaShembe noma nifunda iBhayibheli philani impilo eyodwa from today ningalibele nixuba philani into eyodwa ngqo nimele leyo nto leyo ngoba umqalo wendlela wayemazi uJesu nina nisamazi nina yabo phuma nje kulenteni yokukhothamela omunye umuntu nalento uthi nibiza unyazi ngoNkulunkulu wrong ibhalwe khona eBhayibhelini Exodus 20 chapter 20 verse number 20 kuthiwa ungabi noNkulunkulu abanye ngaphandle kwami uExodus 20 mawufunda from lapho uyale ama 10 commandments ungabi noNkulunkulu abanye obakhothamela ngaphandle kwami umqalo wendlela akakaza vuma abantu bemkhothamele kanje inina kuphela nzalo esiqalekise nikhothamela le ndoda engondli inina kuphela funa nikhuze ingako nesilo sakubeka kwacaca ukuthi uShembe isilima ngoba lento efanele ngabe uyayenza akasayitshela abantu selithatha yena uduma lilethe kuyena